Philippians chapter number 3. Last nga message tayo ti 2020 kakabsat. Amen? Okay. May the Lord help us tonight as we listen to His Word. Starting in verse number 13 and to 15. Okay. Philippians chapter 3, 13 to 15. Everybody, read all together. Go. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth. Amen. For the prize of the high calling of God. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Wala na di verse 15, let us therefore as men as be perfect, be thus minded. Dayjay kumati panunot nga dakada tayo. Let us pray. Father, thank you. You have been faithful and wonderful. Nagpipintas dagiti message nga impalasat mo ka dagiti adipan mo nga nayadal apo kadakam itang atawen. Tonight, empower your servant. Put the words, Lord, in my mouth. Nga i-share ko, Apo, and speak to our hearts in a very personal way. Kadagiti kakabsat, nga da iti Zoom, kan iti live stream, sa apay kadi Apo, tanasayaat iti Wi-Fi, dagiti internet, tapnon na pintas ti flow, ti panakaiburay iti saom. Give us the joy, the excitement, Lord, to your word tonight, ti panakawaw, Apo, kan panagbisin, iti saom, ti mariknami kumaitang agundaway. In Jesus' name we pray, Amen. You may be seated. Well, the Lord's been good this year, amen? But tonight, I would like to challenge us with this message entitled, Press On. Press On. Okay? Ibagati man iti kaabay tayo. Press on. Alright. When? Dahitagat ibagatayo ka dagitay taong successful, you just continue kuna tayo. Uno ka digiti agkapkapoy, keep on. Press on. Press on is a verb which means, the meaning to press on, continue moving forward. Continue moving forward. As HBBC, let's continue to move forward. As God's people, continue to move forward. To flow on. No kuma-flow ko naman agarado. Nakapuot ka pa iti agarado nga paatras kakabsad. Ay kat siyempre no agarado ka kat diretso. Pasango, just go on, keep on, keep on. No kitam kat mabalin nga adun ti nagapuanam, ngem adupay ti masapul nga maarado. So, dito ti panunot nga ipagpakita ti Apo kadatay itang atawen. Nga numampay adot nagapuanan tayo by the grace of God. Adot nagapuanan dagiti kararag tayo, hantay kumang aglamiis. Hantay kumang aglaylo. No diket adda kadatay ti panunot nga mangipush kadatayo kakabsat nga mangkita kadagiti adupay nga dapat maaramid, and let us press on. Another meaning is push on. Ha? Diba no nadagsen lalo no sumangput digiti kwayanta balayo aya digiti rep no nadagsen nga cabinet ket isurot da. Ha? Idurum mo. Push on. What else? Press on means advance. Advance. Amen? Oh, to conquer more territories, that is the meaning of advance. To conquer new heights.
Mabalin nga ita nga tawen, iti biyag tayo, iti family tayo, kadag iti businesses tayo, adada significant nga na-achieve, but let us advance. So, dito nga message para kada tayo. March on! Amen? March on! Okay? Move on! Pagamta kabay mo, move on na. Oh, di ba? Move on! Press on also means go on. Go on. Kaya tuloy mo lang. Maganda yung ginagawa mo, tuloy mo lang yan. Amen? Pero kung hindi maganda yung ginagawa mo, huwag mo nang ipagpatuloy yan. Pero kung maganda yan, at in line sa will ng Panginoon sa buhay mo, tuloy lang. You're doing a good work, good job for the Lord. Go on. It means to move forward. Han nga stationary. Don't be stuck with where you are spiritually. But move forward. Another meaning of press on is to pursue. Oh, so di ko na di Bible kamakamik ko na. Pursue. Amen? Oh. Ket itay bigat kakabsat ket simbali kam di ICT. Ket itay urayat ni Kevin dito ita isuti pag-escort me. Muna kayong urayat ko na. Ni muna da nakadayo dang kadjakmot makamatanan isa ida kakabsat. Maupay no kagam jerik namon. No dete nakaadayot kakadwamon. Kat kumamkamat ka, mesmesam, tapos nakapigpig sapay di angin. Napansin nyo tayo, bigat nagpig sa angin dita. Maupay, jerik nam, kasi kala, de jay, ko na jay, banger, jay, panunubukot, agawid, kakiding ko na na. Mabalin nga, doon, dagiti pa kaupayam, ti dahi nga gundaway, kat kunana, agsarden ka, usto, dahil pa nagserbe mo ti apo, ano, ang kaunay nga, agak aktibo. Ngam saan, kakabsat? Let's press on! Oh. Kat nakamatak mo't lang ide adakam dida sentrot pasukin kakabsat. Idi nakamatak ida kat intartarayak mo't ida na. Amen. So damot ti kumamkamat kanya ko. Okay. It means to follow after. To follow after means adda iti surutem ket awan sa bali nga guide tayo no dinhi Apo Hesukristo. To press forward, to put all your strength. To move forward. Amen? When? Marik natay ti pa nakabanog, marik natay ti pa nagkapoy, ngamin tada tayo tao kakabsat, but you know, the Lord will give us renewed strength for the coming year. This just wait upon the Lord. The Bible says, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kunam ti bagim, agpanuray ka iti apo. Numariknam ti panagkapo ita, panaglamiis, wano, panakaupay, agpanuray ka iti apo. Kat ti apo pabarwen nanto ti pigsam. Press toward the mark actually means press forward with intensity to the goal. Amen? We are not called nga makiinon na kakabsat di goal, but to finish. Dete kwami ita di ICT kat ko na dagat nangabag ka pastor ko na dati sumangputag. Pastor nangabag ka ko na dagat haan ngam nalpas ko. O di ba? Kasi ti goal na dete kakabsat kat finisher han nga race. It was not a race to competition. No di kat basta malpas mo. Okay? Ket iti umasidig kami. Po nakaragragsak ni Jay Besan. Kuna nagat medal, certificate, t-shirt. Here I come, kunana. At uray di jelat award mo, kat nagaragragsak ka nga, dan achieve mo, di ba? Kat how much more kakabsat no umasidig matip. Yaay ti apo, kat kuna tayo, reward, here I come. Lord, here I come. Press forward with intensity to the goal. Han ngagpapatay, no diket, regta na regta, kakabsat, nga pa nagserbi iti apo. Ala, ikanatay iti apo, day nga regta, itang arabi. That is one constant thing that Paul did and that we all should do. Uray, adu dagiti pakadanagan when no fears, threats, iti biyag na, iti future na kakabsat. Ngem ko na, I will finish my course with joy. I press toward the mark, kuna ni Apostle Paul.
Ado di kitian anayan namat, tibagi, gapot ada jay thorn in the flesh na kakabsat, kem kunana, I press toward the mark. Oo, naileta nga pa nangi balikas nan kakabsat, naregta, intensity, amen? Intensity. So, as a church, what should we take into 2021? Ano iti dapat kakabsat, nga balunon tayo ng Espiritu, ti isasirek tayo iti 2021. Amen? Kita malata kaabay mo no anat Espiritu na ita, amen? Alright. So let me share with you tonight as we press on into 2021 as a church. What spirit should we take into 2021? Umuna ti aming kakabsat, number 1, we need to take the spirit of excitement. The spirit of excitement. Are you excited? Amen? Excited. Sino kada kayo excited? Kakabsat nga mangpasungat ti barong atawan. Amen? Amen. Oh. Anat pa ka-excited nyo nga sumurot ti 2021? Ah? Okay? Now, in verses 12 to 13, makita tayo dito yung kakabsat, dito yung spirit kini Apostle Paul. Kunana, the 13, brethren, the verse 12, not as though I had already attained. Kunana, di Lucano, saan nakasla nakagunod akon, numampay adon tinagunod na, ngem hanapay nga naturpos, dayjay tarayon na. When nuket di na anayakon, no diket agtuloy aklata, bareng kumano maalak dayjay gapo ang nangalaan met ni Kristo Jesus kanyak. Kakabsat jak ibilang tibagik anagun udakon, ngem daytoy may sa ti aramidek. Idinto alipatak dagiti malikudan, kamakamek dagiti banbanag amasangwanan, agtarayak asipipinget, ngagturong iti pagpatinggaan may puon ti gungguna, tinatanok a panangawis ti Diyos, gapuken Kristo Jesus. There is a spirit of excitement. Now, there are several things that we can see in the verse. First of all, a dissatisfaction. A dissatisfaction. Kuna na jagat, not as though I had already attained. Haan isuna nga dete kaslang, han nga nagpatingga nga dete, agkaroon ko motivation. Amom, no datayo kat habang nga si bibiyag tayo, hantay ko mga maawanan. They the excitement, kat amuyo ti may nga mangtid, the excitement ti Kristiyano, no adda dagiti visions tayo ti Christian life tayo. No, the goal tayo kakabsat ti panagbiag. Once nga awan goal mon iti panagbiag, mapoko mo di excitement mo. So ani Apostol Pablo kakabsat, at the goal na. Iso nga deti umay nga 2021, agset tayo kadigiti goals. Amen? And let's get excited nga mang-fulfill, mang-pursue kadigiti nga goals by the grace of God. Godly goals, spiritual goals. Paul was satisfied with Jesus, but not the Christian life. No may panggap kini Apo Jesus, napnekan ni Apostol Pablo, awan sa pulan nan. Amen? He is complete in Jesus Christ. Kunana di Bible, we are complete in Him. Amin, kakabsat, adda kini Apo Isu Kristo. So when it comes to Jesus, He is satisfied, mapnek, kompleton ti panagrit na ti biyag na. Which means nga, han nakasapulan ng kakabsat, iti naindagaan nga kaslang pamadayaw because kini Jesus, He is already complete. But when it comes to His Christian life, deti biyag na nga kas Kristiyano, He's not satisfied. Dayjay ti dapat kakabsat nga makita tayo itang arabii. That when it comes to our Christian life, in our giving, amen, in our soul winning, in our praying, ti panagserbita iti Apo, masapol kakabsat nga dakada tayo deti na santuan, ngahan nga panakapnek. Nga kuna tayo, Apo, hana agpatpatinggati parabor mo kanyak. Kadagingga nga si bibiyagak Apo, masapol nga umangat iti spiritual life ko. Amen? Oh, kasla kumaiti, dahi nga tawon kakabsat. Have you served God well?
Napagserbyante mo lang ti Apo nga nasayaat. Amen? Oh. Ket no ko na tayo kat medyo makurangan nak nga ro, di giving ko pa eh. Kat masapol nga ipursok dito eh. Basit lang tinasolwin ko itang atawen, dapat next year kat adu ti solwin ko. Hang ko na consistent pa nagitid ko gospel tracks itang atawen, dapat next year i-consistent ko. No awan iset tayo nga goal ti Christian life, mapukaw tayo di excitement tayo nga kas Kristiyano. So set goals for your Christian life. Be dissatisfied with your Christian life and set goals. Amen? Oh, kat kunam, wow, tangatawen by the grace of God, adanaw shayrak nga 20 souls. Dapat next year 30 souls. Amen? Oh, itangatawen, naitod ko di first fruit ko by the grace of God. Oh, next year, mabalin nga ag level apat. Oh, amen? Itangatawen, kunam, idinsuro ni Pastor John T. Tights, nairugi kon. Oh, next year, I will move on to the increase. Itod kung tumutin ti missions offering ko. Oh, mabaling nga itangatawen, ket damom nga nasurusuro ti first fruit, ket kunam, alagat gaputa damok, medyo mangrugrugi at pelang, next year, by the grace of God, January pelang, irugi kon nga iset. Ket iset kon ti budget ko, tapnon ti kasta ket hanak ton nga magipit, no umay ti December. Ket iset ko nga ito, DJ first fruit ko. Amen? Because you know, dito Christian life tayo kakabsat, worthwhile, dito lang ti worthwhile nga mabalinte nga pangispendan iti biyag tayo. So, let us set goals. Kunana, not as though I had already attained. And then, not only nga makita tayo ti dissatisfaction, but also, we can see a devotion. I press toward the mark. Kunana, this one thing I do. Makita tayo di devotion ni Apostol Pablo, kakabsat. Ti meaning ti devotion, kakabsat, it means love. Ayat. Amen. Loyalty. Enthusiasm for a person. That is devotion. Makitam, kakabsat, dati bagbangan na nga I press toward the mark, DJ goal nga tumtumbukan na kantar targetan na kakabsat, kat iso dayjay relasyon na itiyapo kundi pa nagserbi na itiyapo. Kat kunana, this one thing I do. So nakita tayo DJ, forgetting those things which are behind, dissatisfaction, and then he said, no, not as though I had already attained dissatisfaction, but he said, this one thing I do, at the devotion na kadayjay nga one thing. What is that one thing? Kamakamik ko na. I will go after the Lord Jesus Christ. So, His love, loyalty, enthusiasm for a person, activity, or a cause. Kakabsat, evaluate tayo tibiyag tayo kat as we enter into the new year, as a church, as members of the HBBC, madantay ko mga kakabsat, itinabarbara nga panagayat. Amen. Natibtib care nga loyalty, kenar arisga nga puso nga para itiyapo. As we enter into 2021. Antay palubos nga dagiti na inlubungan nga banbanag, uno na indagaan nga banbanag, ket pukawen na kakabsat, dayto nga panagayat tayo tiyapo. Dayto nga enthusiasm tayo tiyapo, ken para iti trabaho na. We must be devoted. He was like Mary, focused on worshiping Jesus. Malagip yun the story the Bible, di Luke chapter 10, idi na pa nagbisita ni Jesus Christ di balay, di agkabsat, ni Maria ken ni Martha. Mary was focused on worshiping Jesus. Martha was cumbered about many things. Kakabsat, sumrugtay ko mati 2021. Ket noan niya daman dagiti makita tayo, nga kasla mang sebseb ti panagayat tayo ti Apo. Wano mangigawid, iti napaspasnek, panagpasnek tayo ti Apo kakabsat. Kunata itong Apo, iwaksik digito yung banbanag. Gaputa iti 2021, nabarbara kumati panagayat ko king ka. Amen. Naregreg, takumati pa nagserbik kan kaapo. Amen.
Dakdakkel ko ma, digiti goals ko nga para ken ka, hanlaeng nga para iti sarilik, no di ket para ken ka, Apo. Devotion. Not only that, what gave him excitement, makita day the excitement ni Paul, kakabsat nga, dissatisfaction, excited DJ next. By the way, kalati arig na kuma deto, kasla kumano sa mali ka kadeta ICT, kunam kat 100 kilometers de nataray ko. Di sumaro nun ton kat 115 ton. So the excitement mo for the next, higher goal. So as Christians, we must set higher goals. And then devotion for the Lord. And then number 3, the excitement ni Apostle Paul, makita tayo kakabsat, direction. At the direction di biyag na. At dapat la direction ti biyag tayo iti umay nga tawen kakabsat, anat direction ti biyag mo itang atawen. Sapay kumata ti direction ti biyag tayo itang atawen, kat saan nga umadayo ti Apo, no di kat umas asidig tayo umas asidig pa iti Apo. Verse 13, the Bible says, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things. You know, the unsaved are controlled by the past. Dagiti naglabas, kitantay lang dagiti naglabas. Ngem, datayo nga naktiyapo kakabsat, we look forward to the future. We anticipate, and we project, we set goal, and pray. Kat kunatay, Lord, give me the grace to accomplish these things for you. Hantay ko mga sumrek ti baro nga tawang kakabsat nga kasladete, isulay isuman latan. Amen? No diket, kunatayo, Apo, ti may isa nga goal ko ita nga 2021 ket amin nga dagiti services ket maatendarap. O hanla nga ti Sunday morning, hanla nga di Sunday afternoon, hanla nga di Wednesday night, no di ket uray pay deti Lunes ti rabi ken Biyernes ti rabi, Apo, detat mesa nga prayer ko maatendara kun ti amin nga service. Mangrugi into no January Sunday, first Monday, at danto nga sigo din kakabsat tay Baptist Distinctive sa service tayo, seminar tayo, conference. First Monday of January 2021. Amen? Digidjay ti dapat nga makita tayo nga goals ti panagbiag tayo. Direction. Amen? Forget that we are not controlled by the past. Han nga dapat ti naglabas, ti mangigawid kada tayo. The sins. So nga binasa tayo di Hebrews 12, kuna na, iwagsak mo, dagiti pakadagsenan, ken dagiti basol nga pakaitibkulan. Mabalin nga, timaysa nga, makitam ita nga tawang ket Apo, hanunay nga dete, full blast dete, ipanagserbikan ka, at dadangamin, dagiti pet sins ti biyag ko. Amo yun pet sin kakabsat? Tehang ati pagrikado, pet sin di jay. At dadangamin digiti pet sin iti biyag ko, Apo. Ket mabigbig ko, Apo, dayjay. Ket saan ko kaya ti agbalin nga maag, Apo. Ngahan ko nga aghanak nga agbalbaliwak, Apo, iti 2021. Iwaksik digitoy, Apo. Tapno awang pakaigaw-gawidak. Kuna na di Bible, no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. It's between you and the Lord. No anya dayjay nga ipakita ti Apo ti biyag tayo. Si kakararag tay lakit di. Si papakumbaba tay lakit di. Willing tay lakit di. Kat kuna tay, search me, O God, and know my heart. Try me and see if there be any wicked way in me. And lead me. You see, direction. Hana ka mabalin nga ilid. Ti Apo ka dayjay. No saan tayo kakabsat nga pasukimat ken kuana nga umuna. Ulitek nga ibaga, hanatay mabalin nga idalan ti Apo kakabsat iti nasaysayaat nga estado ti Christian life ti 2021 no hantay willing nga pasukimat ken kuana. Paimuryan dagiti bibiyag tayo. Amen. Kat kuna tayo, Apo, sumrugak ko mga natarnaw ti pusok, Apo. Nothing beats a pure heart, brethren. Nothing beats a pure heart. Awan makaabak iti puso nga nadalus ken natarnaw iti imatang iti Apo. Pet sins, we must not be controlled by failures. Oh, muyo do digiti failures tayo no daduma.
ngimhan nga isut pa kaupayan tayo kakabsat. Tati parabor ti Apo dakdakkel. Ket gaputa dakdakkel kakabsat, hantay nga ruden nga paigawid ti past, hantay nga agtuloy kadigiti basol. Hantay moten nga paitibkol kadigiti failures tayo. Gaputi parabor ti Apo, bumangon tayo ket agtaray tayo kakabsat. Nga agturong kadayjay panggep iti Apo iti panagbiag tayo. So nga makitam ni Apostol Pablo, the excitement na is the direction. Ket no itang arabi ket maamiris mo agpampanunot tayo, habang nga dingdinggan tayo, deti preaching ket ko na tayo, Apo. Nagpintas, deti pan nakapanunot, ma-imagine ko, DJ kas lang, turungan ko mati Christian life ko iti next year Nga Apo, by your grace, the cheerful giving ko, Apo, maitong palkuging ka. Makapag soul winning akmat na po, makaawis aktivisita, makapag-disciple digitay friends ko, rugyakon nga ikararag ida nga masave, ket baya si dagdamot ti Apo. Ya makitam, as I preach tonight, the Holy Spirit of God will impress a direction in your heart. Ti Apo adda imaldit na yan ta panunot ken pusom, nga kasla iparangarang namet kakabsat nga anak ko. Dahito iti pagturungan ti Christian life mo ita nga 2021. Dahito iti kayat ko nga accomplisharen. Dahito iti kayat ko nga aramiden iti biyag mo iti 2021. And that gives us a spirit of excitement. At kunam, wow, what a blessing! Nga ti Apo adagayam kayat na nga aramiden ti biyag ko. Ti Apo kayat nakgayam nga usaren. Amen! May kapat kakabsat. Nga makita tayo, kadeti excitement ni Apostle Paul. Are you excited? Amen? Oh, damagaman takabay mo, excited, kamutlangan. Oh, di ba? Kita nyo, deti excitement tayo kung saan nga worldly excitement o di kat godly excitement. Amen? Godly excitement. May kapat nga makita tayo, kadeti excitement ni Apostle Paul. Di ko na nga, I press. Anat I press? Oh, nakita tayo iti press itay kakabsat kat to move with intensity towards the goal. Number 4, determination. Makita tayo kini Apostol Pablo kakabsat, iti determination, I press toward the mark. Mariknana, nga adu digiti struggles ti panagbiag na kakabsat. Mariknana mo't nga isuna ket haan nga asi-asi, ti laing nga daken kwa na amuna dayjay. Ngem ko na saan, I will press toward the mark. To press means Paul was putting all his efforts in his Christian life. Kadaytoy. Nga nakita na nga panggep ti Apo ti biyag na kunana, I will put my full effort into this. Ket kakabsat ti prayer ti puso, as pastor, para kadating nga kakabsat, madante ko mati godly vision ti biyag tayo, ti Christian life tayo. Ket madantay di determinasyon nga mangipatungpal dayto nga banag. By all means and by God's grace. Amen. You know, there are two extremes that we must avoid. No extreme ko na tayo ket hanabalanse, sobra unay, hanabalanse. DJ extreme nga, I must do all, aramidek amin. Dito I must do all ket kaslang awan biyang ni Apo Diyos ijay. Awang credit kini Apo, kalang sakwat amin. I press. My determination. The other extreme is, God must do all. Baka makamuga Apo si kamot mga rami dami, basta I will watch. Haan kakabsad. God helps those who help themselves. Eket at the goal tayo nga para iti Apo, nuhan tayong mo't nga ikan iti action dahi nga banag, and we will not be determined. Awan day determinasyon tayo kakabsat, nga mang-pursue, kada ito'y nga kayat ti Apo iti biyag tayo. Eket, apay kumard nga tulungan na tayo ti Apo. Hello? God is always willing to help. Pero how can God help us no hantay mo't nga willing da tayo ourselves? So, God helps those who are willing and determined to do the will of God in their lives. Alagat, itangatawan kakabsat, hantay nga na-reach amin, DJ goals tayo as a church. Like the baptism, ket 36 kumati goal tayo nga baptism itangatawen. 3 baptisms per month ting kararag tayo. Ngam 15 lang tinabaptize.
Ngamahan nga lang dayjay. Praise God, amen. Why? Because in spite of pandemic, we had 15 baptized. Kat deti umay nga tawen, by the grace of God, we have 11 more on deck. Andaman siguro amin nga gigiddan kakabsat ngem agsasaruno digito nga 11 nga mabalintay nga bautisaran iti umay nga tawen. God adds people, praise God. But we must do our part in follow up and discipleship. Ti Apo willing nga mang-bless. Ti Apo is willing to give the increase. But we must put our efforts, determined effort, to do His will in our lives. Amen? So nga, Apo, nagpintas dito nga message kakabsat. Ito no bigat ti rabi ikat kwa, desperas ti baro nga tawen. Alagat, let's have time with our families. Dadamot digiti sang kabasit nga pagsasangwan, panagyaman, ngem tinapintas nga aramiden tayo kat dito message i-reflect tayo. Kat kuna tayo, Apo, kas kini Apostol Pablo, nga amo na jay turungan na, the direction na Apo. Nakita nang na-satisfied ka, di Christian life na, adot na accomplished na, ngem, adupay ti rubeng ng aramiden na paragan ka. Day jay ti kayat kumet, Apo, nga makita. And that will be my excitement. That excitement ko, Apo, nga sumrek iti 2021. Nga makitak ti pagayatam ti biyag ko. Ket iporsok di pagayatam ti biyag ko. Ket iwaksik dagiti pakaigawidan nga tapno maaramid ko ti pagayatam ti biyag ko. Because number 5, kakabsat, nga makita tayo kay ni Apostol Pablo, amom, dito yung amin analogy, nakatkas na dito, race ka. I press toward the mark ko nana. Kalang DJ pagpatinggan, DJ finish line. I press toward the mark. Oo. Ti maudi nga makita tayo kakabsat is discipline. Kung ano di verse 15, let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. Amen. And if in anything ye be otherwise minded, no sa bali ti ayan ti pampanunot tayo. Anak ko na, God shall reveal even this unto you. No ita nga gundaway ket sa bali dagiti turturong ti pampanunot tayo kakabsat. Sa bali ti ayan iti puso tayo. Ti Apo iparangarang ng tuking ka daytoy. This mind, brethren, be followers together of me. Kunana, nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. What does that mean? It means discipline. Oh, eket, nuhan ka nga agay-ayam according to the rule, what happens? You will be what? And do you know that we can be disqualified for not keeping the rules? Kat nagsayang ang tibiyag kan Christian life, tiyempo, tayo kakabsat, no, i-disqualify na tayo tiyapo. Because we are not following the biblical rules of serving the Lord. At ako nanagat, let us mind the same thing. Let us walk by the same rule. Amuyo kakabsat, ni Lance Armstrong, may isa isunang renowned, popular cyclist. He won 7 titles, 7 championships, or 7 first places. 7 kakabsat nga nangabag ti first place. J. France de Tour. Amoy J. France de Tour? Oh, di kita na dumakat tahantay siguro among deti nga aming kakabsat kat tinawon, daga mo namin anot makatawon nga dati France de Tour. Maminsan ti makatawon. Nga tournament, di kiti cyclist. Kat ni Lance Armstrong, namimpito nga nag-first place kakabsat. So namimpito nga imawat ti medalya. Imawat ti parangal. Bimaknang kakabsat. Agasam dayjay. Ngimamuyo, later on, natakwatan that he violated the rule. Doping, amoy di word nga doping, nagusar isuna ti agas, ngahan nga maiparbeng iti atlet. Kasi di nga agas kat pangpalakas ng atlet.
Pero, kaslang steroid, something like that. Kat maiparit tayo jay kakabsat. Kasla kung Manny Pacquiao, og tudok ti steroid, sakbay nga makilaban, no matakwata na kat disqualified. Na-disqualify kakabsat isuna. See, after 7 first place medals, the glory of the world, kat nagkukurteda kakabsat. Tatan na prove nga iso na kat guilty. You know what happened? Binawi da DJ pito nga medalyana. Because of that disqualification. Binawi da kakabsat agasam DJ. Pito nga medalya. Adang DJ ko na nagat from deity to destruction ko na. No deity ko na kat high pedestal. Alagat word ti unbeliever DJ. Nakas lang nangato from glory ko na. Ngem magsak. Why? Gapo ka di pa naka-disqualify na. So kas anak tiya po kakabsat, there must be discipline in our Christian life. Let us walk by the same rule. Ti pa nagserbitay tiya po. At dadigiti sa una nga iso ti surutan tayo kakabsat. Iso ti pangadawan tayo iti panunot nga panagserbiken kwa na. Isot pangadawan tayo. DJ rules nga surutan tayo, ti pa nagserbi tayo iti apo. Let's walk according to the discipline of the Word of God. Anat nakita tayo itang arabi At idug pa yun 1 to 6, deti points kong number, 1 tayo pelang. Anat nakita tayo ka, deti excitement ni Apostol Pablo, what made him excited? Dissatisfaction. May kadwa? Devotion. This one thing I do. Kunana. Number 3, muna di turungan na. Number 4, I press. Kunana nga kasjay. Full effort. Ipangko iti Christian life ko kunana. Okay? Number 5, discipline. Secondly, kakabsat, maybe we will end for number 2. Spirit, as a church, we need to carry in 2021 is the spirit of unity. The spirit of unity. Kuna na Philippians chapter 1 is striving together. Amoy deta is striving together ti kahit nga sawan kakabsat. Kasla na minsan di istorya ni Pastor John malagip ko ubingak pa dinangag ko. Ada kano iti maysa nga village. Ket deti maysa nga ubing kakabsat nakaruar di balay. Ket tantanapon kakabsat ti likudan. Deti balay da. You know? Kat saan na mailibak nga ado dagiti wild beasts, animal. Kadigito yung nga katantanapan. Kat iti agbalaw day di ina, awan mo tun di anak na kakabsat. Naubing. Siyempre awan na kam na, naamo ti turungan na ka namin. So nagpukaw kat nag-ask ti tulong. Kat amo mi diyan kat gapot a Basita village, one for all for one. Kala 3 musketeers deti prinsipyo da, one for all for one. So, imay daamin kakabsat. Kat, mapandabirukan di ubing nga mapukpukaw. You know? Ti inaramid da kakabsat. Kat, kanya-kanyang sapulan. Kanya-kanyang sapol. Danapan ditoy. Danapan ni Jai. Danapan ditoy. Kas lang, dete, agwaras tayo, kalakad Jai. Apo, handa masarakan kakabsat di ubing. Aging ganang adamay isa nga masirib nga lakay. Kat kunana, awa na hantay masarakan no kastat style tayo. Dapat na amin tayo aggaabay kat kapit bisig kunana. Mamaminsan na suyuden tayo kunana di lakay. Kalapan na panglakayin mo di village. Oh, hindi ko ang kakabsat. Ang adu nga oras tinapalabas na, handa mabirukan. Oh, last resort na di jayan. Kat idi, kapit bisig dan, iso da amin kat di siyempre, agasam nagatidog no, siguro may sa kilometro di jayan kakabsat, ayan. Nga sinuyod da, di gidi katantanapan, from end to end. Kakabsat, minutos lat naglabas na sarakan da di ubing. Ngam na tayo. At sinakmal kakabsat iti wild beast. Awanan kakabsat di ubing. Kat kuna di nanang na, no nasapsapa ko mga kas JT naramid tayo, sang kumanatay ti anak ko kunana.
Muyo kakabsat, adut kararwa nga maidalan tayo ti Apo. Dakdakkel ti maramidan tayo, no da tayo kat kapit bisig. Saan nga kanya-kanya tayo kakabsat? Paiturong tayo iti vision, iti leadership kat kuna tayo, tulungan tayo ni Pastor. Let's go hand in hand. Kat suyuden tayo, iti bakara. Amen? Suyuden tayo, kat sang-sang kamay sa nga mga ramid, kaday nga panggep, napinta sa panggep, datarnaw nga panggep, nadayaw nga panggep, pagkaidayawan ti Diyos ka panggep, agkay-kay sa tayo. Sakbay nga maladaw ti amin. Magkasundo tayo, amen. Kunana ni Pastor Tuason, DJ, meeting me di Monday night, kat, may preaching ako, kunana. Ano yun, kunana ni Pastor Abante? Ti title na, Magkasundo, bago sunduin. Di ba? Sakbay ko may natay sunduin ni Jesus Christ kakabsat, agkasundo tayo. Magkasundo na tayo, bago tayo sunduin ng ating Panginoon. Kat kakabsat, nagpintas ti naging bungat live stream itang atawen. Kat iti sumaruno, adupay ti kayat ti Apo nga aramidon. So nga kakabsat, dito ikat call, appeal kada tayo amin na members, makikaysa tayo iti trabaho ti Apo. Makikaysa tayo iti panakaiturong ti trabaho ti Apo. Makipagmaymay-sa tayo iti leadership. Kung natin anat mabaling ko Apo nga maaramid, nga makatulong ka DJ ministry. Mabaling nga awang ka iti live stream, hanga sikat operate ng DJ prayer mo, dakila katulungan day jay. Mabalin nga tayo nga makita, DJ comment, di gito'y agbuy-buy at live stream, ngam di pa nangikararag mo kunam Lord, bendisyonam nga di gito'y agbuy-buy at live stream, kuna ni Pastor Berkanyak itay asidig kami ang finish line, agtungtungtong kami may panggap iti trabaho ti Apo kon evaluation itang atawan, tapno hami mariknat banugbi. So asidig kami kat kuna na Pastor, kuna na amom, adamay sang agbuy-buya nga mestra, kuna na, kat agbuy-buyan ako di live stream tayo kat kunana kat permi nga maayatan unay kadigita preaching mo Pastor kunana. What a blessing. Mabalin nga datayo personally siyak ti adda nga makitkita yan ta video hangkay makitkita yan ta video. Ngem habang agpipreachak dingdinggam di mensahe nga kunam Apo bendisyonam ti panagkasaba ni Pastor. Bendisyonam digiti dumdumngeg. Sapay Apo tanalawa, bendisyonam Apo digiti Bible study na ti Australia Apo. Amen. Digijay nga mabay Bible study. Bendisyonam di Bible study Santa Catalina. Praise God di kalman. Nakita yung siguro di chat group naka-aduda kakabsat ijay. Kat kuna ni kwagat station 1 la DJ Pastor kuna na awang pedi station 2, awang pedi station 3 kuna na. Ano dito yung Boracay kuna ka ya. Boracay ti, station 1, station 2, station 3 na ka. Di ba? Dagayang Boracay, dito Santa Catalina ang kakabsat. Aya, as member ko ng Apo, uray sa dinut yan mo, agdi-drive ka, uno magmagna ka, makichenchenda ka, kat malagip mo ti church tayo, Apo, bendisyonam di church me. Apo, bendisyonam di giti missions me. Apo, bendisyonam di giti pastors me. Dahil nga ba nagdakkel kabsat? Let's be united. Amen? Let's enter 2021 with the spirit of excitement and the spirit of unity. United, we stand. Amen. And all of God's people say, Amen. Okay. Saya ating kakabsat. Aya. Madaydayaw ti Apo.